Filai Melactica don Kibaru Kenega, Biara by February Kaluklimuka and Inani, Anfuli, Obelajali Cabini of Cigarola. P. Kibara Mumambuka Dokluka, Oda Odega for Ko Anfin to be do Wilna, Edwujo Mudoka, and Nima Flahoni, a Fatura. Iwa Kibaram Serama Konyala, Ulanaga for Koko Numi, a Stratai, February Kaluklimuka and Sabaconala. Ko ni anga fini tugude ko ukmon kumbigata ugatala siware alereni e kona koni chelala ko uga mobli koni yela dugujukoro mudo konika aiwa ko osabuya la yela ga foko mafla be no ulu fatura ma ulomla koni be ulu jogina ko sabare ko finiti munu be no ulu jogina ulu bela jele mon tara siware kena sola ko sabla ni yoro ko fole ni siware ko sabla ni yoro ko fole ni siware yela kon chelala tabe kilometri bisabani fla kon bonyo ko kon bo o kumuna ni mako fele non kon tara siware wa mi e deme finiti woro fe na fra munu be pangulu na ani munu be mobli kon be munu bulo kulu sen fa ko ba ka se eni yoro ko fole na wala sakata de medo ni aywa ila ga fa ko eni wala yan kon be la jeli kera mamu sababu yala ko e bambagati munu sigilin be anga mali chama cha fanfe ko ulle no be eni wala yan honna ga ali bi sega sega luto kon be sina o temene ga be kibara wala mamblo ga kulu ga ori ga fo ba fla be marala kere kere yana maina ila ga fa ko bidigi saba kon be no ko zu tara shwani kon ke o kon nala aiwa kibara mun sira ma ko nyala uli ila naga fo ko karisu ani tenesu ko eni bidigi saba e maina su era kon nala ko ozon kon tara kata ulu koni tolu kon buhuna ko kata ukono minon kon ta aiwa ila naga fo ko minamun kume eni butigi nun kon nana ko ay o wari ani uga fere fam ko ezon mun kon tara na abela jele ga alibi mi bafla be fintu ga nyamo ay ila ga fo ko sega sega be ga ni kola wala sa bulu be sega da zonu mun kan to gamina akilina jigina ama ila ga fo doko kuntemene maina ka ko nu bora ko ani songo ila ko wasabu ko eshuni wale kon be ga chaya ulu kon ga dugula ko ulu be fere ga sorala ko niya a wakati jaye ko eshun lu kon tega kotige lu kon ga dugu kon na aywa o temene ga be kibara wala mamblu ga doklu ka wali ga fo alibi bafla be koni marala ay la ga fo ko dugu makala so do kon be no ko ulu kon be barabla kon na ko kamni emiye tenete mene fevrier kalu aywa kibara mun salama wala ila ga fo ko bafla be sergli kon ko dugu do kon be no ko o sego dugai ko ayra ga fo ko ye dugu makala so mo ko ye barabla do kon ke tenete mene aywa ayra ga fo ko eni barabla in kunte dore o de ka fo ko emiye oga dugu makala so dilatari ka yoro e ko tare wulla yena ka chiani kon ke ga ko eni tasma kasara honna ko mani matala ko me mi uga barage mino ko ubela jeni ko ni chiana ko ore okumna ni mako fele no ay daga fo ko o ben barabla kon ke wa way daga fo ko u kon mina kalam hondamna nuye barage mino soro tuma aywa ali bi sega sega kon mi ke ni kunyena ka don ko ni makara sababu kan tasma kasara honna wuli ni mi boro lawno do kulu ka duna aywa kibara kuncela kibara wala mablo ga doklu ka ore ka fo ko ru marala ala ga fo ko majugu kon tara famaw daga ro kura do be ka jo yeno ko ata yeno bela jeli honti aywa kibara mun sera ma ko nyala wala ina ka fo ko tenado fevrier kalo klemu ka ani fila kono nala ko kiri ni alere dugu ni ani koro chela no ulu koni chela be kilometri ta ani fila koni bonyo ko anga finitu daga ro do be ga glan yero la ore okuna mi marfatu do e ma honta do mamundu ko ulu kan tana ni yoro ko fole na kata dugu jugoro mugu ko ni blay wala saka ni yoro ko fole honti aywa ko dugu jugoro mugu honti le ni yoro ko fole na ni yoro bela jele honi chiana me wakati mna ko bi nga mi e fini tugu fan fela ay dala ka fo ko ma ko ni matala mama jogi fana seka seka lu kon be sina wala saka ni ma ko fole nunu mine tugamna wa mi ni fini tugu nunu daga yoro ko ni yoro mina jotu ni ko asna to ko ale ni uye ni wala ya nunu ke ko ni yoro ko fole honi be aywa ambali ma ni ne kuye anga biki wa wala ga dawluka awni ci ha kuluma jola aw ka me dunana ta